Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan a Flor, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak takayat kumatapay drama ti pakasaritaan ti biag mi a pamilya. Jak impagarop akabalan gayam ti asawak ti mangloko kanya. No kanayon nga awan iti balay mi, at dagayaman iti ayan ti babae na. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Flor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rabi iuna yan, Merto. Aping nga itakala ang asumampat. Nabanduga ka nagpasada iti tricycle, Flor. Kaya't kunti aginan. Di ka pa'y nang rabi mangan ka pa'y Nanganakon. Agdamdamag itay ti anak ta. Apay kano akanayon ka amarabyan nga agawin. Agpaspasada nga ron. Di na ka di maawatan? Awan pa yung tinasaya at nga isumbat mo kanyak. Maawanan ti bagang. Sarde nga mon ti sumanaok, tamaturog akon. Umara ko naman pa nagpasada, Flor. Agar mo sar ka pa'y mabit lang ang tagluto Sana yan. Mga anak ko lang iti pakanan nga si Dagiji paradaan. Di da ka pa yun makalanglang amangan iti anak ta. Nagsapa ka arumwar. Mangan kayo latta ka din ka ni Altea. Nas ka na masapa ak amapan agpasada. Rimwarlatan asaan anang ibati iti kwarta ayaw ni Mertaw, Flour. Wen nga rod tatang. Kanayon mo't amapan agpasada. Ngamawan mo't timayaw awat na kanyak. Di mawat ka kumaa, iti igatang yo iti masapsapul yo iti balayaw, sakbay anapan nagpasada. Makapungtot nga rod no dumawatak iti igatang ko iti masapsapul mi tatang. Iso nga urayik latan ano anya ti maitad na. Mala, saan abalay, tadamot si daan mi anabatay. Isaw, titad ko kadakayaw asidaan yaw. Ayun gayam, ayan gayam di apaw. Apay asaan mo akadwa, ngayon may dito'y balay. Iso pa'y laang ti pinagdalos ko iti balay, tatang. Mala, mapan ka iti kusina. Alaw mo, di nakaluban amasida. Nanang, saan ang nagawit ni tatang iti rabi Wan nga rod anak ko. Saan mo't nga rod anag text no saan ang makaawit? Saan na matatao ni tatang dito'y balay? Saan mat asigo da kasta ti ugali ni tatang mo? Diyak ang muno apay ang nagbaliw mo't nan. Nanang. Mapanak ijay paradaan ti tricycle, anak. Amok no apay asaan ang nagawid idirabi iti amam. Duan nga aldaw asan na nagpasada iti tricycle ni Merto, Flor. Anya? Kaya't ko kumadamagan kan ka, no apay aman manumatan nga agpasada nila kay mo. Kanayon nga agpasada. Day tamot nga minti kanayon na nga ipakada kanyak, bitoy. Anya? O sige, agyaman na ka, bitoy. Mapana ko. Mabit man lang, Flor. Ha? Apay? Tila ang may bagat. Paliwam ti asawak. Anya ti kayat mo asawan? Agridam ka na imbag, Flor. Saanan ang nasaya ti mapalpaliw ko iti asawang. Bitoy. Naimimbag matlang no si kamis mo ti makaimatan. Kan makaduktal iti amin. Apay di ka pa'y lamaturog katrabiin, Flor. Inururay ka asumangpat. Anya? Talo arabi asan ka nagawid dito balay, Merto.
Sa dino ti pagturturugan. Iti balay dagiti babarkada. Kastalaang ti isungbat mo kanya. Mabit man lang, Flor. Agdwa-dwa ka kadi kanya. Apay, adda ka di rumbang apagdwa-dwaakan ka, Merto. Jack kayat ti kastadjar mo. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Apay a sensitibo ka launay. Kat awan pa'y ti dinamdamag ko, no adda babaeng. Unakon kat aday tati bagam kanya. Hoy, awan ti babae. Sigurado ka, Merto. Kaya't kung ti maturog, iso at di naksingaan. Apay nga minanagawid ka pa lang iti balay yun. Agdan na talangan, kas agasawa. Tungteng today ta, Magda. No talaga matlaan nga ay ayatan nak Merto. Sumurot kan kanya, kat panawa mo ti asawa. Total, nauma kamatan iti asawam, ako nang. Iso ang panawa mo. Hindi na kumamot apuraan, Magda. Okay. Amo ka naman mo ka. Aginanakan duti dagus ko. Tamapanak mo ten iti pagpapaayak a night club. Ado mo tinapasada kita. Saan ka naman pa ni Night Club? Isardeng mo sala. Ay, sana mabalin, Merto. Makapungtot lakit di ti boss ko, no sa anak asumrat ita. Ngamin, ado, dagiti customer. Masansanen akastoy tar aramiden ti asawam, Flor. Pudnon samay dagiti madamdamag kaw nga da babaen ni Mirtaw. Tatang, Agawid lang, no kay kayat na. Awan pa yan, ti maited na kwartayaw iti anak yaw. kanayon arumor nga agpasada, tatang. Ngam pulos mo't nga awan ti mayawat na. Ay, siyak man amis mo ti agpaliiw iti asawam. Maduktalak lang nga damadingar aramiden na. Agalwag kanya. Tatang, Agasay, tomay ka pa yung dumawat iti kaninyo ni Vina dito'y balay. Kat kanayon mo't amakitak amapan agpasada dahil di alalakay. pasensya kayong tatang. Awan mo't ngaminin ti sabali a dumawatak iti tulong. Sana parikot kanyak dayta, anak kaw. Tilaeng kumakayat ko nga aramiden ti asawa. Kat amo na, ti responsibilidad na. Sana nagpasada ita ni Merto, tata. Kastaya, bitaw. Apay aya. Itay kayo pa saan na makaid na, ah? Adalaan kayat ko apon kan. Ha? Nakakaasing aminan ti pamilya na. Tapulos adimot tin agitan iti kwarta para iti asawa na. Kwa, tata. Bitaw. Si kaaman ti pagsaludsudak. Napasig kayaw ken ni Mirtaw. Patyag nga dadagiti saan agagangay amadmadlaw mo ken kuana. Tata. Bitaw. Adda ka di sa balay ngar aramiden ti manugang kaw. Kwa, tata. No adda mo maipapan iti madingar aramiden ni Mirtaw. Ibagam ko makanya. Kasta ti damdamagan kanyak ti katugangak, bitoy. Juan Merto. Pulos ko mga wanting bagbagam kan kuana, Merto, nabayagan nga gayem ta. Tilaang may bagak. Liklikam ko man ti babaen. Kanya. Kaasim na ti pamilyam. Awan pa yan igatang da iti kananda. Pulos adi ka matan mangibati iti kwarta iti asawam. Bitoy. Nakasaritak iti naminsan ti asawam. Napanimutang ijay tersena. Pare, bitoy. Ang bumbot nga ayaw ko ni Magda. Nagdaak ditan. Ang nalipatan ka din nga da asawa kan anak mo. Mati kawak. Ngam no apay akay kayat kun iti dun na ni Magda. Ngam iti mismo nga asawa. Magbaga ti may sagayam, Merto.
Sapay lang kumatasaan ang masayat Erik nam kanyak. Ngem panunutam ko mati pamilyam. Kaasida ang mabisbisinan. Alam pa lang dito yung limagasot, Flor. Ha? Ni, api dito a kwarta, Bitoy. Itad kon kan ka. Imbag lang ay gatang yung iti masapsapol yun. Ha? Saan ka di man na nagawid ni Merto iti balayo iti rabi? Uwan, Bitoy. Agawid lang ano kay kayat na. Kasta ya. Hala, awatan mo dito a kwarta. Agyaman na ka, Bitoy. Diyak ko maawatan. Ngam talaga aka sa pulak ti kwarta. Nang runak at masakit ti anak ko. Anya? Anya ti sakit ni Althea? Nangato ti gurigor na. Iso ang mapanak gumatang iti agas para iti gurigor. Ay, apag iso harot ti kwarta nga intad ko kan ka, Flor. Ala, yung kagumatangan iti agas para iti anak mo. Agpaimbag ka. Tarumarak mo't lang ang dagos, ha? Sang-sang kayo lang, nung pumanang kayo man. At dangamin maskan nga aramidag, anak ko. Tatang. Ibagam ka ni nanang mo tarumuara ko. Rumor kalaktan no kayat mo. Lord. Total, manmano kamot laang nga agawid dito eh. May mayat no saan kan nga agparparang kada kami. Anya? Kit-kitaam ang masakit ti anak ta. Awan ti katulungak dito'y balay. Adang rod matpapanak. Mapan ka iti ayan ti babaem? Ay, tanangam day ta pa nagsasam, Flor. Jack. Anya pa'y laang tar aramidam. Mapan kan iti ayan ti babaem? Anya. Uray di mo ibaga kanyak nga da babaem. Mariknak da itamer to. Gapo kadagiti tig-tignay mo. Pakawanin na, Flor, ha? Nagilimadak. Kat ita, ipagakon tipod no. Bitoy. Pudno launay ti atap mo. Nga da babae ni Merto. Anya? Manala iti nightclub ti babae na. Ti awanan ba in Amerto? Inaramid na ngawan manak nakam na. Flor, nabayagan na luklukon na ka ni Merto. Bitoy. Dumngag ka. Ibagak no sa dino ti pagdagdag usanda iti babae na. Sino? Ha? Apay anas daaw ka nakakita kanya. Babae, ti asawa. Anya? May salagayang aman nala tinangisukatan kanya ti asawa. Hoy, babae! Saan na kan nga ay ayatan ni Merto? Siyak itan, ti asawa na? Asawa, kunang. Nagpuskul matan ti rupam amang ibaga iti kasta kanya. Pumanaw kan! Awan dito'y ni Merto. Talaga a pumanawak. Tadyak kaya't ti mayabay iti demonyo akaskan ka. Bastos dayjay nga asawang Merto? Apay, anya tinaramid na ka. Impungot kan tinungpanak. Anya? Nagsakit pa lang ti ulo. Gapo iti panang ipagat na kanya. Ti awanan bain a babae. Itay pa lang urayan ka. Tapno ibalis mo kumatiin naramid ti asawam kanya. Ala, mapanak iti balay itamat lang. Kasaritak dayjay a babae. Nagawid ka dito'y balay, tapno laang kabilan nak. Jack, magustuhan tayo naramid mo ka ni Magda. Anya? Sinungat mo? Kat impagat-pagat mo, pay. Ulbod! Agpada kayo nga ulbod iti babain. Itataam mo kun ti amin. Saan akon nga agduado no saan kan nga gaw-awid dito'y balay. Nagpuskol launay ti rupam Merto. Ad-ad dapay apatyam ti babaim ngam iti siyak nga asawam.
Nya. Saan ko akinabil ti babaim? Kinasaritak lang. Wastan! Kayat mo sa amat. Di mon kabila ni nanang. Umadayo ka dito. Tata. Just kitikas to yaman. Panawan kayo man laangan. Magda, abay din nakmutan anak ko pa na maturong. Nabannaw ka. Anya, Adang amin ipaaramid ti boss ko, alalaki ka. anya ting paramin na kan ka. Masapol lang. Gapo tanagapa na iti asawa na. Anya, Sana bale. Tadakkel matimbayad na kanya. basta. Di ka madunagan, Merto. Gabon, ta si kalata, ti ay ayagan. Apay ni bagbagam kanyak day tanapasamak kada kayo iti babae, Merto. Nagapa kami di Rabi. Kat nagsina kami. Anya ko maita, no nagsina kayo? Kaya't ko tagpakawan kan ka, Flora. Anya? Saan gaya man na sayati naramig ko. Iso, pakawanan na ko ma. Saan akas ka rin na ti mamakawan, Merto? Nagsakit tinaramid mo. Insukat nak iti may salaang aman nala. Flora, Pumanaw kan. Tasaan kan akasapulan. ikan na pa iti may sagun daway. Tapno ipakitak ti pa nagbalbaliw kon. Nagpuskol at talaga ti rupam. Kalpasan tinaramid mo. Malagip nak asubyan. Kasla naglagan tinaramid mo. Ti pa nang lokom kanyak. Mga barwanan ta, Flora. Agbalbaliw ako na. Makunamla ang dayta ita. Ngam no nakakita ka manan iti may sampay aman nala. Amangan no isinanak manan. San? Ikarik. Basta pakawanan na kon. Nasaya at nagsangutan, Mirtaw. Tatang, Ay, di nakawagan iti tatang. Tawan ti manugang ko adong par. ha? Ay no, kaya't kakabilan gapo iti pananglokom iti anak kaw. Itatanagsina kayon iti babae, soblam ni Flor. Kidawak iti pamakawan niyo, tatang. Nakulapan lang ti panunot ko. Isuan, naramid ko ti kasjay. Nasing pa'y ti anak kaw. Ngam apay alinukom laang. Nakakaasay ti anak yaw. Mapapiktaran gapo iti aramidam. Pakawanan na ko, ma. Tatang. Mirtaw, jak ambaw no niya ti rumbang aramidakin ka. Jak kayap ti pananglokom iti anak kaw. Inungungtan ti amak ni Merto, Mr. Lonely. Aging gaita, jak pay laang napakawan ti asawa. Simra ka kas may sa aserbidora iti may sa apakanan. Nga iso ti pangalalaag iti pangbibiyag ko, iti anak ko. Linikli ka kon ni Merto, ket ita, natalinaayan ti kapanunutan. Agyamanak iting kay panangidrama dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Flora. Agyaman kami matiting ka panang ipatulod iti kapadasam pagama Flora. Ay ket, addaken ka ti pangedeng, noan niya ti rumbeng ramidem. Ket sapel ako ma, tagnanayon kalataan na tibker para iti anak mo. Ket ti maisingasing ko, ikam iti sabali agundaway ti asawam, amang ipanagnek, iti panagbalbaliw na. Taday tang aramidem, ket para matlaeng iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Flor, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Buliser, ken iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe.
Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpat ti asawak, ngam saan ang nakaanos kanyak nga asawa na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Selma. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino, Jay, nadamag ko nga intulod mo kano Jay balay dati pinalingke na, ha? Houston! Di ka agibuong! Asino, Jay, intulod mo, babae? Nilanda, nagadong amin ti imat na. Kat kaasimat, iso at tinulung akon. Di ko namkit di. Kurso na damday Jay alanda. Kasta man na adagos ti panunot mon. Pudno man, dito pa'y tulungan ti nagduma. Si kantukit din. Nairanamot asyak ti kagiddan na anak na. Awan mat sa bali. Apay ngamin ang makigidan kakinkwana, Arber? No di ka talaga kurso na damday Jay alanda. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblata man. Houston, noon niya laditan ti sasawam. Makauma mo't tangiwat mo. Wan amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kurso na dam nilanda. Sige lang! Mapankay dayan na! Houston kunakmat! Nakababain ka dagiti ka aruba numanghag daday tang ibag. Ay! Awan bebyan ko kadagita ka aruba! Kasan na isudat yung pagpakan kanyak! Kadagita ka aruba! Dahito lang CCM! Iti chismis na ti ang muda! Talaga na umahon kan ka, Selma! Makauma kan! Dita ka man langan! Hoy! Rudy! Ang subli ka dito! Sa di na di mo panang! Una yan tingiwat mo, Selma. Nakapigpig sa naglalaaw ka manan. Kasanumat kami, nanang. Pinanawan ak ni Rudy. Katagsarsarita kami pailaang. Ay na, am-amukan, Selma. Kababain di kasta nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa da ita. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo, kat maditi inaramid na. Sika ti maditi aramid na anak ko. Nasingput ti asawam, kat awan pilawak kan ko anak. Iso amabalin ka day, agbalbaliw ka matan. Awan mading aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti kaarubam. Sika lati kanayon nga agpukpukaw ditoy. Tuladam dagiti padam amisis ditawi. Naanos da nga asawa ken ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo nanang. Umaydak lagayam sermunan. Nasingpet ti asawam, Selma. E dinto tasika, ket nakauyuyong ka ken kuana. Barsakem pay itinuan niya laditan. Gunggunana ah. Ay naanak ko agbalbaliw kan, sakbay amauma ti asawam ken ka. Nay, apay day tarupam, Selma. Agkurkurat-ratan. Manunay ati tawon mo. Ha? Ni, apay ati rupak tinadlaw yo. Tatapi daw. Ay na, lakaya kon. Nga makita klata ati kurat-rat di tarupam. Pudno ka di, tata? One month. Bayamon ah. Ala, ikan na kon iti sabon anabang no, tata. Oh, ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Uray anya pa'y asabon ti aramatam di tarupam. Saanen ang maikat ti kuratrat na. Ti agas dayta. Kat isam kan katawa. Anya ti sasawam mo, tatapido. Ana, saan anasayaat nga agong unget ka?
Tano kasta, mapuno, ti kurutrat di tarupam. Unang piso. Madlaw dagiti kurutrat iti rupak. Pudno din ako na ni tatapid. Anyamot to. Taslakot lang taw-tawon iti 50. Ay. Da kagaya man. Ne. Apay day taabag. Papanam? Pumanaw akon dito balay. Anya? Nauma akon iti ugalim. Sana bale, tawan mat anak ta. Isong ayos lae, nga oray pumanaw ak. Apay? Asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Bitakan. Pimanaw at talagan? Tiawanan bain? Saan ang mabalin nga isukat na iti sabali? Ipungot ko no asino man day ta babae! Nasabat ko iti dalan nila kay mo. Panawan nakakanom. Saan ang mabalin, nanang? Sa pulot ida iti babae na, kat pagtimug ida. Nagsarita kami, kat imbaganan no anya tirason no apay apanawan na kan. Gaputan da babae na dayta tinalawag. Pinanawan na ka ti asawa am gapu iti madinga ugali kan aramid mo. Saan na kan ngay ayatan ti asawa am? Kasta ti kunana, tanda ngamin babae na. Ay na anak ko no kastaman bilang, si kamot la ti aking baso. Nagsingpot ti asawa mo. Ngam kanayon mo mat abugkawan kan barsakan iti uray anya dita. Kwa? Iso akasano ang makaanos nga Sige laang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat ng aramidan. Nga uray addan sa bali a babae iti biyak na? Asino ang babae, nanang? Jak amaw. Ay, saan ang mabalin? Iti ka nitong agsabat ti dalan mi. Talaga pangatag! Agyaman at nasabat ka dito'y dalan, pare Tasyo. Apay ka di mare. Nakita mo ka dino sa dinutayan ni pare Rudy? Jak amu apay asap sa pulam. Gapot ang babae na. Ay na mare. Idi pay laang apagat atapam ni pare Rudy nga adda babae na. Amo mare. Nataer nila kay mo. Nasingpot pay. Ngam nagalas ti aramid mo kankwana. Ha? Siguro, pinanawan na kan. Ngamin, naumakan ka. Nagalasmat ngamin ti ugalim. Nagturod kamutan amang ibaga kanyak iti dayta? Amo mare, nakasaysayaat ni pare Rudy. Isu ano di mo saysayaatan ti panakilangan mo kankwana. Ay, talaga panawan na ka. Ha? Padasan na. Ang mga no agbabawi kanto, mare. Isu asapulam nila kay mo. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Kan agbalbaliw kamutan, mare Selma. Imayak nanang. Taumay ko ibaga an nauma akon iti anak yo. Ha? Jakon makaanos iti ugali na. Sipod pay. Nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan ti nasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yun ti husto ti aramid na. Baro, mabalin ka di nga urnusan nyo ti amin. Namin ano nakasta na anak. Da kayon tupay nga inana. Kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Ay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da ko ma. Ngam talaga na uma akon kini Salman. Jak kayatan ti agsubli iti balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawon ti asawam, iso akas jay. Amuyo mat nga idi pay lang akas ti ugali na. Nakababainan na talaga kadagiti karuba. Ay, ala lukas tati ko nambaraw. Ngam sapay la kumata maurnos yumatla ang ti amin. Tano mabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kat sa dinong arod ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakkel ko, nanang. Sige nga ron paro.
Ngam pangaasim ko, maha. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusin nyo ko mati relasyon nyo nga agasawa. Panagkunang katsanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputa talaga ang nauma akon kini Selma. Iso apakawanendak ko ma. Kasta timbaga ti asawam idi may dito'y balay. Nauma kanukan ka. Isinan akan. Sa dino kano ti ayan na? Nagawid ijay balay dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutag ijay. No surutem ijay. Agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan yun ti amin. Apay, kaya't mo ngagsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Asid dakon iti balay dagiti dadakkel ni Rudy. Sapay ko ma, tada dita ni Rudy. Aday tan ti balay da. Ni Rudy day siya. Nakatugaw iti paraangan. Adda kasarsarita na a babae. Anya ti... Inapurusan na ti abaga di babae. Hoy! Awanan kayo iti bain! Awanan kayo iti bain! Selma! Sika babae! Umay ka man! Hoy! Selma! Gusto na itan! Di mo ipungot ni Marta! Huston ko na! Aglablabas kan at talaga! Amom ka din no apay nga addan ni Marta ditoy, ha? Gaputa agsapol iti makasarsarita na. Gaputa agparparikot. Kinabil ti asawa na. Ha? Kaya't na ti agkid daw iti balakad kanyak. Apay nga rod ngay naprusam ti abaga na. Inandingay ko laan. Apay, naskan ka ding aprusam ti abaga na no andingayam. Imay ka kadi, tapno umay nakapaan. Di la mabalin a pumanaw kan? Agawid tan ija balay. Saan ka sumurot kan ka? Agawid ka siksi ka. Anya? Saan akon nga agsublikan ka? Gaputa talaga adikan kayat. Nagbabawi ak anang ikalaysakan ka? Rudy. Iso a pumanaw kan? Kat saan kan nga agsubsublipay dito eh? Rudy, saan kumamot akas na Agawid tan ija balay. Saan ak asumurot kan ka? Nuan niya ti imbaga kininanang mo, tong palag. Kat saanen ang mabaliwan pay. Ngagsinatan? Wen, makaambukan itibiyag mo. Awanan bibiyang ko kan ka. Saan ang mabalin? Saan ka di pa analawag kan ka ti amin? Saan kan akayat? Nagbabawi ak anang ikalaysakan ka. Di mo ka di maawatan day ta? Rudy. Iso a pumanaw kan. Ta saan kan akayat? Jak kayat ti asawa akas kan ka. Kaya't ako nga isina ni Rudy, nanang. Saan ako na kayat? Nagbabawi ka no anang ikalay sa kanya. Nanang, pangasiyo. Da kayo ti makisarita kan kuana. Da agawidan. Iba kayong agbalbaliw akon. Saan mo nga ipapilit no din akan kayat? Tanalabit, napunasan ti panagayat na kan ka. Basol mo matlaang anak ko. Kanayon kamit abagbagaan. Ngamawan mo't padyam. Anya nga ita. Agbalbaliw ako, nanang. Imbagam kumaday takan ko ana Imbagag. Ngam talaga kayat na kun nga isina. Kahit anya ngay karod. Basol mo matlaang no apay. Saan, nanang? Diyak kayat nagsina kami di asawag. Diyak kayat. Naimbag nga oras mo, Marta. Kastangot kan ka, Selma. Anya ti may pay ko. Agkidawak iti sorry kan ka. Gaputa impungot-pungot ka ini. Ha? Marta,
Mabalin ka di asika ti makisarita iti asawa. Nga agawid ni Jibalay. Apay, di mo ka di ammo nga imadayon ti asawa? Ha? Awanan, di tabalay na. Napan nagtrabaho ija Manila. Ha? Wan, kat di na matimbaga, no kaano ti panagsublina. Kasta ka di. Nasarita na kanyak ti may papankan ka. Sobra ka no ti kinaalas ti ugalim. Iso ako na, nga agpadpada kami iti sitwasyon. Marta. Ngam baliktad ti napasamak. Gaputan nila kay ko ti pimanang. Insinan akon. Iti likodan ti kinasaya at kong asawa kan kuana. No pa'y kasta? Sana nasakit tinakam ko. Gapot taranggas mo't nga asawa. Marta. Naku na kanyak ni Rudy. Asaan na kan nga ay ayatan. Iso nga imadayon. Kaano ka no ti ba nagsubli ni Rudy, Marta? Di na matimbaga. Agbalbaliw kan, Selma. Ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tauray sana makita nila kay mo. At least, at dadagit kakaarubayo amang panak na. Marta. Nasingpat ti asawam, Selma. Ngam sayang, tadi mo impatag. Agmaysan atawan asaan ang nagawawid ni Rudy, Mr. Lonely. Nagbalbaliwak matan. Nagsapulak iti panggadak. Kat adamot basit urnong ko. Kat aging gaita, urayok pailaang ti panagsubli ni Rudy. Tuy pagayam mo, Salma. Pagayam Salma, agyaman nakiti na ito'y apakasaritaam. Nasaya at met takunama nagbalbaliwkan. Ala, sapay ko mga rod, tagsublinto ti asawam kan ka. Kat palagip da ito'y kadagiti addaan iti asawa. Asapay ko ma, tapanagayat kan panangipatag ti agari kadakwada. Tapno agtultuloy latta ti kinatalinaay kan ragsak iti pamilyada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambyag ita ket pimpatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Venus iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sangapulo ket 8 ti tawen ko ita. Ngem daytoy inak isalaysay ket napasamak iti adda pailang iti elementarya ken high school. Ubingak pay idi nagsina dananang kantatang. Iso ani lolo tinangay-aywan kanyak. Jak ninamnama nga agawid ni tatang. Ket adda kadwana a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Venus. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Takkel ka na, Pok. Mabalin mo ti ag-eskwela. Isu na laeng tawan matan dagiti dadakkel mo.
Jak met ammo no pang sapulak kadakwada. Lolo, kaano ka di nga agawid ni tatang? Ay, jak masungbatan day ta sa lutsod mo, apo. Ngam ko na met adandanin nga agawid. Kaya't ka di asawan day ta? Makitak matan ti amak? Wen, apo. Isu asaya atem ti agadal, ah. Tapno maragsakan datatang kenanang mo into nagawid da. Wen, Lolo, iduldulin ko nga rod amin nga aramidak ije pagadalan. Iti kasta, addan to ipakitak kadakwada. Nasayaat day tapok. Mala, umaikan tamangantan. Tatang, Nay, at da kamot gaya mo nanak ko. awan ka din nila ni, tatang. Ti kunana, kat mapanagbiro kiti pagtrabahuan na. Asino day ta kadwam? Nasayaat mo kasta, tatang. Awan gayam, ni Marites, kayan ayat ko. Ha? Ken adda pa'y kadwayo nga ubeng. Anak ni Marites iti sabali ang lalaki, tatang. Ha? Lolo, iso ka din ni tatang ko? Wen, Venus apo. Marvin tinagan ti amam. Ay, tiimbagam kanyak, Lolo. Adamat ni nanang nga agawid. Ay, kwa. Venus, manipod ita. Ni Marites, tinanang mo. Saan kat aday jay alani? Ha? Ngam, kunamat ni Lolo? Lani ka no tinagan ni nanang ko? Nanang, alalaan ka din ni Venus dagiti ay ayam ko. Ay, kwa Kevin, isublik matlaang. Buludak laang mat. Saan ko ang ginatang dagita nga ay ayam para ken ka Venus? Walang kay tibain. Anay ko, nanang. Saan nak nga awagan itinana? Saan ka nga anak? Ang pulong ako ka ni tatang itong sumangpat. Di agi pulong ka. Anya ko maita. Ala, ingkaglaba. Ilabam amin dagiti badumi. Tano saan? Saan ka paktakanan? Bakit? Anya tinlutom amasida? Adda di talabisaan. Nang sakmay amangan ka, umay ka pa'y dito'y. Takitaam, tinaramid to'y anak mo. Oh. Anya ka di man ang tinaramid mo, Venus. Imbagak matanken ka, asaan mo apagpungpung tuton ni Antem. Tatang. Sulpang day ta anak mo, Marvin. Di nakit din kaya ti may baon? Siyak amin tinangaramid ka dagiti rumbang ama aramid dito'y balay. May kaman, Venus. Diyan kaya ti mabawat, tatang. Kaya ti mapaspasamak dito'y. Bilbili naklaang daytoy apo kuyo, tatang. Tanatangken unay ti ulo na. Lolo. Umay ka, apo. Di ka nagsangit. Umay ka. At dahin sangpet ko apasarabo para ken ka. Mabalin ka di at dumawatak iti kwarta. Italamanan ngamin nga agawid kayo. Masapul ko ngamin ti kwarta nga usarak iti contest me. At dainted ko akwarta ka ni Ante. Dumawat kan tulat ta. Ay, agyaman na, tatang. Mangantayon. Oh, ingkamanganan, Venus. Mga naktulatan inton malpas kayo, tatang. Nabsugak pa'y ngamin. Nabsog ka kadi. Kung numabain ka lang. Umay kan. Tagigiddan tayo amangan. Pimanaw ka din ni tatang, Lolo? Itay pa'y apok. Apay aya. Nadamag ko laang, Lolo. Ay, marabyanak gayam nga agawid. Tada contest adar ayan mi. Ibagam kinyan ti Mamarites, apok.
Mapanak kami ni Jay Away kat intun Domingo nga agawit ak. Agan anat ka kanayon na apok. Wen lolo, di kay agda nagtatang, tadaak mo't ditoy. Oh, nangeg mo. At ni Auntie Mamarites. At tapay ni Manong mo Kevin. Sige. Mapana kon Marites. Si Kanton ti makamo dito'y balay, ha? Huwag tatang. Apok, nakaw. Agan-anad ka, lolo. Auntie, marabyanak Adda ngamin contest adarayan mi. Kan, mabalin ka di nga alaak ti allowance ko nga inpaigam ni tatang? Dahito iti 50 pesos. Umanay daytan. Kwa auntie. Oh, di mo kaya? Di isublim ka niya. No, di mo kaya. Auntie! Lukatan niyo ko matiri daw. Sino nga minti lang ibaga? Mabalin mo ti marabyan, ha? Auntie, naibagak mo't kada kayo ang marabyanak. Kunakkan ka, magawid ka na sapa. Tado pa'y tilalabaan. Pangaasi yung auntie. Naglamot di tiruar. Lukatan niyo ko matiri daw. Di ka na maturog. Awan ti pagturugak ditoy. Di makapo ka. Di mo dumot lang dagan ti magbagang. Day, katigugunam. Pangaasim, auntie. Maasyan ka kumakanyak. Oy, Venus, agring ka. Hoy, mangmangagnak ka di. Auntie. Tumakder ka dita, tayo ka agsakdo ti pagdigos ko. Adda klase kita, auntie. Ang mga numaladawak. Di saan ka na sumrak? Mapana ko, nanang. Aganad ka, anak ko. Napanan ni Kevin. Anya ti orasan, auntie? Saan ka na sumrak? Tagsakdo kan aglaba ka pa'y. Sana mabalin, auntie. Adda exam mi ita. Na, di mo ipapilit ti kayat mo. No, di mo kayat akabilan ka. Nay, apay akas na tila nga ang Venus. Kanawan ka di ti klase yo ita. Nana, gumatangak man itinapkin para ka ni Auntie Marites. Ha? Venus? Venus ka di tinagan mo, balasang ko. Uwan. Sino kayo ka di? Ay, si kamot gayam day talane. Ay, Venus, isuti inam. Payakas na tilang ang anak ko. Nganyat na pasamakan ka. Ay, dalane. Kanayon ang maltratuan ni Marites na itanak mo. Imbag ata nagsublikan. Marites? Well, Marites tinagan ti kabit nila kay mo. Awanan ba inday jay ang Marites? Tinasayaan. Iya da yung laang antoy anak mo, iti da ito'y alugar. Lane. Ayan ti pagatang ko, napkin kan ka. Kuwa, auntie. Uy, sige! Pada sa mga kabilang tubing. Awan ti karbong ang amang maltrato iti anak ko. Kabit ka lang! Awanan kay tibain. Siyak ti asawa ita ni Marvin. Katsi ka, pimanaw kan ditoy. Tapnay bagakan ka. Nagkasar kami ka ni Marvin. Kat ni Venus na anak mi. Anya ti papaspasamak ditoy. Lanay. Sika ka din dayta. Wen, siyak tatang. Umay ko kumabisitahan ti anak ko. Ngam kasto tinasang petak. Nay, Venus apok. Apay agas na ti rupa ka ni Imam. Puro sugat ka matapok. Lolo, kabayatan ti kaawan nyo. Minalmaltrato nak ni Auntie Marites. Ulbod! Ti bagam, sulpang ka ngamin. Tatang, jak kayat ti gulo. Isungalaak payla ang tanak ko. Iti kasta, may paagas ko. Agsagana ka Marites. Taidarum ka. Ha? Apay anak
agsubli kayo pailang ditoy? At dati karbangak nga umay ditoy. No kayat ko, tasyak tiligal nga asawa. Anya? Marites, pinadakkel ko ang nasaya at ti apo. Saan ko apulos asinaktan? Ngam apay akas to'y tinaramid mo. Awanan ka itibain. Tatang, saan ang mabalin apapanawon yun ni Marites ditoy? Marvin, anak mo ti minaltrato dahi ta babae. Lani. Saan ko nga ipilit ti bagik iti dahi ti alugar? Pumanaw tayo langan ditoy. Kat, Marvin, sumurot ka? Wano saan? Agpakpakaasi akada kayo. Saan nyo kuman nga idarom ni Marites? Nanang, mabalin ka di abisitahan ta ni Lolo? Mabalin mata anak ko. Ang mamsakbay ang mapantay-tayan na. Gumatang tapa iti pasarabo ta aprutas. Sige, Nanang. Agyaman ako, Nay. Ngamin, mailiwak ka ni Lolo. Kastamutan ka ni Tatang. Mabalin mo ngawagan ni Tatang mo, no kayat mo. At ti cellphone. Agyaman ak, Nanang. Hello? Asino da itoy? Auntie Marites? Apay ngay mawag ka? Auntie, adda ka din ni Tatang dita? Awan ni Marvin ditoy. Kasta ka di? No di ko nam kat dumawat kay ti kwarta. Awan ti may tadmikan ka. Dumawat ka di tanalaing na inam. Sige. Pakibagan tulangan ka ni Tatang na imawag ha. Bye. Lolo, kumusta kayon? Ada pa sarabok para kada kayo. Ay na, ang yaman nag-apo. Nasaya atak ditoy. Sika nga ay, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, Lolo. Dakkel tinagbaliwan ti balay Uy, napok. Agyaman nak, tada kapasyar kayo, lani anak. Ngamin, mailiw ako ni ti apo ko. Ay na, awan anyaman na Tatang. Di ka agdanag. Kanayon da kayo asarungkaran. Wen, Lolo. Ala, say-saya atin ti panagadal mo, aapok. Kanagananad ka kanayon. Wen, Lolo. Lani, di mo baybayan to'y anak mo, ha? Wen, Tatang. Di kayo madanagan. Ikarik, pagadalag aging ka makalpas iti kurso na. Nasaya at no kasta, anak. Venus apo, agsingsingpat ka akanayon, wan. Wen, Lolo. Agan-anad kayong matakanayon. Awan damag kon iti amak, tatunggal umawagak ni Auntie Marites ti makasungbat. Tinaudi ako na ni Lolo, agtrab-trabaho ti amak iti construction. Tunggal malagip ko ti rigat anasagrap ko, agted-ted tiluak. Kayat ko ti agibalas. Kayat ko nga iparik na kini Auntie Marites, dagiti imparik na kanya. Ngemjak kayat ti agaramid iti dakas. Ita, nasaya atan ti biyag ko iti sidong ti inak. Namnamaglat ta, ngagbalbaliw ti amak. Adumteng to ti aldaw, ngagsubli iti sidong mi, nga agina. Anakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Venus. Pagayam Venus, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ganyaman, dagiti padas mo, iti kinaubing mo, sapay lakuma, tapagbalinim laangan akarit iti biyag mo. Tapno ad-adda ngagbaligi ka, kadagiti arapaap mo. Iwaksimon ti sakit tinakam mo iti babae, akadendan na ti amam. Kat ituloy mo, ti agbalin, anasayaat at tao. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulhod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Venus, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon
Virgie Paglay. Musical scoring ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ni istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.